3482. We any Dr. Ba number ye didi juma. So we TV na television na numbers ne yemiensa de ka ho no e wo me ame ho two phrases sia ya na just a word disturb me. Enti epon a obetimi ka sa wi a obetimi so afre ni nyina ye number ene ka ho. Menstrual we Dr. Ba ye wo atonsu agogo. Abai hospital na esi atonsu agogo no na chi pe ana Dr. Ba wo enkran ye was Painters Road ehu Dr. Ba eho awie ye ni nkomo enipa bebre nim se yade ba akọ ne yesa da bi yesa yade bi ewo wiase de ase efre ne yade bi ewo nipa da sanimu tie na hye ne so se yesi oba we de fibroid di nya obi de okoye se ne de na hye ase efifi nketenkete na wo twan amena benyini utu entuo enu nti na Dr. Ba se fibroid na ukoyi operation na asaba ukoyi na ba ene wofu aye kase esi nipa bebra ho kwai eno na Dr. Ba se menka nche o se eno nso ye wo ho aduro ai ya haban na minister ba ko e ba ho saa na some o ka che se ye nyine ye ho nka na de na ne fibroid aye no na wo ba Dr. Ba ho a che se ase atua ma che se nani agye na obi owo bibia ye nka nkyere ne se wo fibroid no se fifin ketwa sa ya kase sa bla Dr. Ba ne mu oduro na honto ena no na meka ulcer asem ye ka ulcer obi beka se yale a edafom se ulcer pa wotra ma ne ye wa yade kase pa na de enti ama ne ye kase ne se yade ba ko se udidi me ya buoyi wa ni di abuoyi aduane koto ye mu abuoyi aduane nto ye mu abuoyi na yade de nka me hu ye utimi ni di kura nka different na udidi nso enso sa yade ne nko ade mienu na abuo nipa nyina no uhunu amane enu nti na ma ulcer ye utimi wo bia ulcer wo no so a nanim utimi fon na da bia nanim aye kyese nanim aye bibi asasem aha no pa nso na ye ulcer yade na etete no obi aduane ton ye mu ano ofe obi da bia na ne bo ano otwe no enti we nyina keka bom ne ye se ulcer na Dr. Ba etufo aka che o se ye wa haban ya keka bom a sebe obi o ulcer yem kuro no ye de mawa bosume ba ko pe bon sa fe unso obi twima kwa na so akotwi di akakadro na de bi atwim obiem fisi ya de haban atu ase ama enti na wiei wa ulcer etete wono fabla Dr. Ba ye kan bibi e kan se kompo ya de na hihye bi ati ko hihye bi minim obi akoyi operation na no so ye ya eni afe na asaba ma me nche o secret no abobo ano na abehye ha na firi na bobo ano se nam ekwam se ne behia wo ewo nipadua nim o system no nipadua no enum na wo na bobo ano na de abehye ha enti ukoyi a ebesa ba kyerese de wo nipadua nyam firi eno na Dr. Ba tena se ano se awurade wo na ama amadom akyede na ade ahaban ka me ho maka aba we me de abom ye di two compass ene obi ani di ehye nimnim ehye ne kwa achi ba bi ehye bia na ne nyankopa da ma so obomodi wura Dr. Ba wa na kompono afiri so no anya fa wodie hwe ye ka siche yade ka diabetes a wo de yade ne bedi agoro da bia me ka cho se sugar na ye kana wo se sugar na ba nipa nim unipa different na siche yade no na mera ba boro so tiai honam betimi ayo basa wa won cheke ye de bia be ka se obi na ate no ma bia gu so ebetimi amwo fon ebetimi amintina wo nipadua mu nyina pia bonten diabetes no ebetimi afra wani ebetimi amwatwa na ebetimi amwanya dompemu yade enu nti Dr. Ba se asiche yade a ye ka no se wo pa bibiduru ebetimi ama sugar na beda normal ami ache wo kwan abefa so asa normal ne mabie mu a na ye yen ya so ye wo enti wo ma mi bi wo papa bi wo nua bi se wo asiche yade a diabetes a onfamna Dr. Ba ho ene stroke titi nipa bebere ene obe usisia na obi anya stroke fisa ne pressure kura won chakeda ene hu se wo pressure no kosoro no ahwa edu stroke betimi abrew ede de wo behwe fom no obe hu safe won saba ko eda ho na wo twen na ase eno na Dr. Ba se ebi ato wo di stroke nya won sa ye otitriti wo ti afom kura wo ni ye de bia na na mu hyehyew won sam dwedwa te wa
etimi di bibi foforo de brɛ eti Dr. Bazi hu we mu nyina abran ne ho nanso ebia hu na abu ani gu so na ada ne stroke yade a ɛno so be aso ye wa haba ye de bekeka ho a sɛbe won sa no nan a wontimi fa nyɛ no Nyankopɔn adaroma ebetimi amoa bankwam ye number no ye 0244 988 004 afei na me ba dompe ne kase ne adwuma kase pa a ye no wiase obi adinim Dr. Ba no eye wu dompe no kase enti wote a yese ba dompe ba kase ba sasabro ba mi chepe ba majonku ba mi sisi yade ade bi e fa dompe e fa kase hu bi woni pada sani mu bia no eye yade anan kwanhia no ye wo ho ahaba wo ho aduro enti na me ni wudi nkomo yi e bia nansen ya wo ba kakra yi wo dompe mo rew de wo kan sasabro de da be na beko rheumatism de yabusuam de sasabro de no na edi enye ho me na ba ko sasabro ma me da bia me ka che wo sesa wo tese ye boss ade no ho dawuro hunu sa aduro ho e betimi aso pete obi sa fire kra na ekodum de bi ba pete agu na ne sasabro ba enu nti so anya nsuo chi anansuo bi emu o hye anwale a wontimi enkosi da ben na oni pede betutu a betena se eno na Dr. Bazi onka se mu awerew sasabro rheumatism ana arthritis agege wa aposo aboso eno obi ma ne nsa so ema obi to ne ho ama obi ne namu kase wode ne nasu ani dompe mu nyina hwe no me ma me bi frɛ me wose me ba ma chi hospital kase nyina ansu nru ede ma me nyina me dompe mu hwe me ma me ba ya so ye enne waka na no atum esan se wa be hia dukan sabi mpanimfo ka asem bi wose etuo wei enya chiginafo a ena eto hwe yade wo nipaduanum na yade ne kwa kohia na adura kwankro bie ni ho na yade ho kohia ho aduro na ena afre ne se kwankro entie bia sasabro na etete wa braya so ye ha ene obi na mu dompa abu wade ne namba bi wadi na miensa bosome miensa abra ba Dr. Ba de bosome petro wu dompa emu abu amo akoye adwuma sabi umpe we na apede wodi sikachi di aroho akotena baabi ama enanka wo ye wona ni ye ntam Dr. Ba ka wo ye adwuma bosome miansa ekọ nan udompe nto a edade eda ka kire ne say ye wa ye bi oma nkoto so ewo Dr. Ba ho na ade ani kansa oba Dr. Ba ho a ye fa udompe na abuo se abuo onsem se abuo osirim se abuo onamu no ne ye de ato na ya di ahaban atoso ne ya chechire nansa ne asane ne asa chechire nansa ne asane ne asa chechire eni bosome no ubehu se dompe na twetwe akosi animu ne mu ayeden entu obi a Dr. Ba to ni dompe bia no oni dem da ne nan ne timi ebeye straight se ba ko na ne mubuye no enso asa na na ukoto a wona wo baabi empoma ntwere hyehyɛ wona no kora wanu ho eno ne yem pese dem die besi wosunti fabla Dr. Ba ho ebi obi ne ba oko school okodi agro ya wono ne nsa akọ emu abu dan wani blood dia de ye de Bible na edi akire kan no osi ye ni dua na ba ne mfa aba ne nsa ye de kire se tumi wa habam enu ti na dompe bu a de aba to so a na ato ano entu obi ani dompe ana ne kase emu abu no on family Dr. Ba ho ene mini wudi nkomo enkomo na ye die ni nyina fa enipadua wachi kase ebremu ho hwe ne nso se wo spana code ye yade ba mu a untimi na wo enye wo mpa a wato enye o matresa wato se yade wo wachi mu na se wa hwe ne yamfo wachi kase yade na medan yen am yamfo anto amfa haban antoto so amadompe mu abiebie ana obi dia wewe ana ebia fratra bisunti ama wonne wakadam bi o wachi kase no se frutra bisu a ubebubu agudam a untimi nsole nante obi dia onante so wachia nti na obehu obi na chikasa ama na chia oba na ni ha na ni sisi ha obi nso dia aye na ne se ni mu akwa ntimi kura ntiri ni mu wo de ba Dr. Ba ho a ne ya ti kotodwe ena ye nti na ma me fo bapafo anom kotodwe om ye nyina sesi ya 20 ade akaswa enipa epu ba Dr. Ba ho emi ehwe om kotodwe mu yade ekọ no e ya dansidie ma nipa bebre enti ntan ka se ana mi kotodwe empemore minya nkwanhia da eye den na mkotodwe me ma me yade timi ma kotodwe eye oya ana nipa mra wunyini ko anim kakrakra na hunu se eno ma bi besesa wo nipaduanum ewo dompenim eno ti na yen yaba ye besi ho ano kwan sese dompe no esesa na yade ba mu na yen yade ahaban ayi yade no afiri wo so
enti obu o ani kotodwe no enam ni di nkomo eye pensi pa no ote e woni ni nim obu onso ani ni cap no yade abamu amanu ayi akoto nchen oka no aka be hye ho na ye ne ya obi de ade tutu no ye ne ya pa ni nyina no sa wo de ba doctor bawa sa wako hospital yakotwa photo bi yaka che se ekwan abeda ko ba bia wo eye wo cartridge no eye gregre obi hye dompe nanim sa yade ne kworere na ma space ekwan abedam na fa ma dompe mienu etwi dompe enti se wo dompe mienu twa enye yawo na abete na so de ba doctor ba ne de abato so a na wasuma adu safe form enti fa wo kotodwam yade na ya boso aka aka kire wo no fabla doctor ba yen ya so e ho na fa yen hwew ema sa no mani nyina emfiri wo so ene obi ti wo ana misisi ya me ya ana sisi yade we de ana sisi yade we de ana sisi yade we de edabe na beko ana sisi yade de atena me so ache ana mi fro ka akra na me bre ma me enu na woto no enye sisi yade adru bra doctor ba ho ni emfa aban teta wo sisi achi na yade bi e wo sisi mu ama na waste no wo ye no hwe enye ye no nyankopa da nwatimi aye enti si e ka yaresa ni e ka heba ana ye ka hospital sabe nyankopon ahye dade haban adom no so onfansa oyade a eye be akope e 0244 988 004 0244 988 004 and your 0244 083482 0244 083482 Dr. Bawo Kumasi Atonso Agwaba Hospital Nachi Enkran ye was Painters Road 18 Junction Hall e won so be Dr. Bawo awiame no adi nkomo awie o bag na efe no fa san okon na pe hospital akwa ba bia wo so do ani kire eye ba so ma me na me kopon enkoso no we shaw pa me da chanfo ba enyaro anyina be twane ono na haban kasa yet na bebu papa bi anti betranse ame asem wo ba ko fabre wende eneja ni aduru himpo Petra scan. Anti mo ko no mse anya sen. Try na yasaka be week ni kakra na nya 5 months. Ena na fumpie. Mpie wo e bibia wonyale nsoso. Ne ho oden. Yes, ye hu hwi anya de be. Na etika na nka ye hu hwe be ya. Etika ba titi na mu no ka be tu aba ne na to. Na face asem na be share ho se. Mu je bi o. Ehwa na me bai na be bo ma me na mane. No since I'm a four crep do and antisati as if oh, so be hakola. Na me se mati. So he has here continental. Na me discover. Before no so na me kuna ka kire me say on so stand me so me se me kwantena. Se na me ka kire ni say so ma me na ya aban nipa. So on so say the engine on so na so be hwe no wo hwe no. So no can say the mama na odene na da mama no banyem ne ba na akofa no ne ba ni so adu abo wonim so anya adwuma no obi be koda mama ne de wo ye na sede kwa o se ne ba ne nya adwuma nti e tu ku kasa no nti mo de ne ko ba bia mo de ne ko ba bi sa mama no ba da o de ka wasem enti ye ko ya wonya 5 months no start antenatal when na ya o maniska oh fine mama ne de se metena ha boni di bonese no abre nyame oh men yes nyame nchira pa ne nyem ne na awo mu mama nyame nchira pa mama no wanye ja wan to masipura nyame nchira pa di kodru se me ka che ne so na bo me pa che me ba no be sa to school no so no e no se wate ebre no so ti apa ni nya 2.5 months oh dear 3 months ba cha ba ya okwa 3 months awana me friend am so na bo prewe mu de me ba no betimi ayide atwa ni timagime nana no me wo pension baby bi ofie kotoria we so me ka ho ba no nya 2 years ntimi 5 years esa na imo so timi sho ma mo nya 3 months na no onyem no so na ma me person ko je no na wo hwe no na mso
ma me no ma friend o ma ne wo me hona sa ha me hwe me duru bia no so ato aso ti me nya 3 months ma me no no se no be ko school dia ye mpe school ni bi emra case ni ba no gina sen na o tu na wa de call SS na GHS nti o de call chro that's what ani ya wa de call chro ne de o mo chro wi no e no it wan chro bi wa chro oh fine wa chro exams ni e twen se okay results no ba try e be ba nti ma me no no se ye mpe school ni bi na oni hu djuma bi hwe ya ye nye bo na se o mo register me nye bi wa ha no ye no se de tibuka nchina maame no konya bi ni konya nyina maame no toto ofoforo ma no ni school nta de buso so hia o form 3 ho no o ye bibia se na se di na akra no kodi ni se mo ne ne ba me ba no ne me nana no e kodi maame no na se maame ne je wo bai ene wo nana ne wo mtena enu ne tena so onko school na se nya wo san de na koma ba eme maame no maame no wo ne pa me so na bo wo di bre na mom so ba ne san ne koda petro ni ni nchi asese bia mu dia ene enye papa bi se na me no hunti no papa no ze na kra no so ogu na nimu ase isa kra ni nim dia na wonim onimade a pa na we yakoba papa ni su am ka fen su na boni bai di papa bai je bi se enye esi awi nti no correct kana koma nye de nye fa bon ta achiri se nyame be yi na free sa ti bia na wakowura ni mu enu ni ade yi na de den de esa obetim kura akoye no ho bon na na me na me bi share me ba ti ma me de ne koye no de ne kokko school ye bibia wo hwe ne kama esa hwe ne na no ene okọ a na asetina na me na ye ntinti a asetro ni ti wo de nya me anim na efe e bi kura na nka me a minti nya sa de shade kama to mo ya exams ni wie ye no ho na ma me ne frɛ me no ka che me sense se mu di na ho ne so kakra na ho de wo fom enti no obefa akura ketwa no na me fa me e no ka kire me na me so na bo aka ma ti me no papa ba dwene ho ti me ka no papa ni usa me se na ode ne ba saa kwa na so bi jane so saa kwa so obefa akura na wo jana bi so saa na me se no mo de me ni hu nkomo ti me ka che ma me ne se me di mu aye bebre ti mu aye no kura na man ka no phone so me fa ka e no ko nya nkyere ni ase na me ko bo na man ti ma me ka che ne se honorable so wa ho odi ntimi dia ene se exams ni ma ya e bia na ko benya bibi kakra bia susum na me so mate me ho ahwem ba akra ne da achi hu nya me pese na brabo e be basa no no acha me say akra we ye adwuma ye illegal na me say nye illegal obi nnu no kura so timi ye bibi kakra de ma de be ko adana de wan fa akra na ama me no so wate by name mum de the next meeting kwa e bisu ntino meteninka ti di 3 days ma teninka na me friend phone so asa me ne kan ne say asa de me o se me rush o se me man pressure na me so me ma pressure the says I'm so when you bet me about as any time bia na akra na he fa na me ne fa wo be fa no na aka che me say adwuma kra na obesua wo de be kwa akotum na ne ada na adwuma sika na obesua no ntimi fa na me fa bi support na akra fa ni hu resesi ti wo ha no frɛ me say akwa no wo be fa na free me ho enti no o de ne ye de eba ana so woni me na na ni nyina ya so fa me na na mre me baby ama mi gina na ne be gina ntimi na na ne di tibi ka sa hana na ma me no ka se o mo na mpa mu ba na me ko fi because that time na ma ba happy na me ba be na me ko fi etete pa na me se private car bi su na me ko ene tese ya me be ya obeyi ni ne ma ndi ni ma kuku to ne bra bi ne bai na me de to bra ne ka se mama ko ma to me se ye mompa ye se me ba no ebe ba na wotwa eno ni ade a ehia ana me se waka se mama makoma to me ye ba ona bu mum di ade na o ye kire me sisi ano o ma me se si fom se kami ku de ne fa ba bi o de ne na sen kami dan no na me tia se wo ku de fa ba bi se wa ye mudan se ono na be gina asakra no ne wo so ne na agi bibia o no be waje wo na ne ya wo hwe no
eti wo pese se oba na akra we no ye onya ne den won hwe ni school ana bi wona ho na dia me pe ko so asam na wo kan ye hu ba bi e kwa bi dia kwesi a ne se me de tunem so honorable the same enamenu papa no na hwe nkura enti ama akura ne se on hwe no biem obedi on hwe mi kunu no hwe ni on ne kura ya aka so akowo no on ne ntamo nya o friend phone so not na resource no sa aba me patch my mai sabana bi a honorable ni posa bi a memmoawa wa ma mehu o se de ne ba me kura mi ntimi nko o se de ne kura ne kura ni se mimi ni me kuru ya se de ni akura we si no ono so so hwe ketwa na ketwa ni de ni hia exactly wagene na na ehwe anto so agene na eti won so wage wo akura bibi antale no ntini mention eti ano na momo nti ase no oh mimi momo die da bi tie mi tiri se me ba na se sana mra ne tie me nya boni nti na me nam be se mi die da se odi akura ne ba odi na besi wo saa maame na wodi wani bere kone so no na madam me pese wuyi wadwen firi ho ne ba no oye adult waburu 18 to me ware ehwe ne yere it is wa fa opinion na wode a so take responsibility when fan is akoda no wa mani school asay school na nsay wa wawi obeto aso etia ne boy no ena kwan bi maame no wo bi so obeboa na e dakra na wuram no wa starting school it ends there wagene nana eno ne baba ya mo bedin se mo be hwesa akra nti ye hwe ya ade na mo so mato am be school so na the way I say as a force bi no de maame no da bi tie se mo kasa ase wo meye na sede wo me na boy no na ese mo hodu no se ye na maame ne mpese wo be makwan ama ne ba no ahwe ne ba de a eno de so edi 12 years wono mom na eteki bia wo boy no wo eno tini na we ya waba mu ye o ayo eti wagina wo hwe na ade ne de maame no yesre wo akwan resource ba wo moa ni afa kwan nwura school because ne ba ne e fa akoda no okọ school e wo de me hawa wo bebo enu de wo nra po no nya nasem e ye nasem me enu na mama ba no ba bia me pe me fa nko no o ma ne ha me oh mu fra na bo ne ma ye enu de o moa me madam eye kasa eni abotre sabi maame no nkodi wuba ne ba ena ne wuba akoda ene wanyem boy no na ese wo yesa adwuman o fa no ko school wa wawie fa no turu school because mu ntimi ngwale awade asem bi anim ba madam ho me nkasem no eti baby a wo be fa me no fa me kosi ho na je wo ba enti maame ne pese wo boa se be ya wo ye ba tai Auntie Emilia eye kasa eni abotsire enye chinchina twan se wono ne kan no abegyinam wono kan obetu akasa me na kan ya me boa do onem ne wo ye nesi won ba bi apa bi afa ne ko wo bedi a kira atwema nso na kosi da be eti wagi akoda no eno ye didi kan de tosumienu so say wo be ye dia yesere akra no resource ba omwa yemfa kra ne ntum ode tum wi ade aka ye nso no ku adwuma madeso akase pa no ene adanawa no wo hye no me se champo so mama me da se I be je mu fro no abo ne maye so mama yes ade aboy no de kwa bia so de akra no to school so mama so fa no ko no school ai so mama em say asemu e baaye no wo mo no e ma ne ye tra sabi akola nya 14 years boy nya 24 years beto yesi na sem no so esi kono a ye twa ho didi adanse em say wan repu akoda no wo mo atra se empra na wanyinsen se na de ne tie just wan fa da ko na nyinsen ne bae wo fa da ko one day pe one day oh fine so fa no one day ko fa be mada on fa be mada nice girl na asem yakwa akoba na eja mo nyina mo peni yi enti mo ane ye boko na maame no sebi waboa pa wa ya ade wa so ade ni mu
na wayo na ne me de ne se akwara ne woni SS o JHS na so of mami sebi time na so de tro na wan fa ntro honorable afi we say me ba joni di say ya mami gift am honorable nya kire ne ase assembly woman mami yesrew bomodi afa ukọ na enkomo ketu atew yente ho na asomdwe mra ye pacho ye why you bonia ya wabranyame but aboa no twed ni tuje mu ntu ya ye nyana dane eti baby e kekere aboa no baby e kofa akora ne mfa no kosiwo na papafo na wantu ye ne ye maya aka no so dada okunso nya botere ne ensoma kwada abola so okofe kuroba ye mane na mpro na kola no de na ba na obinim di obehwe obi o yesre no okoyigu no ko wuya nka no ska mbeka say yo ye chapo de enti no what me hu say honorable no why yebi wa bomoden le so nyamanisi esa na pressure kakra bi ni ade bi na bia wonwedwe hu say bia na maami hane kakra but won to no bo ase ne dona akwakofa aba na maami nso me pese me ka me bi che ne say maami no ye be cancelness of maami kani ye ne be trase obeboa di akwa na kwa ko rural school ni mu no me pese me kan say muntimi nya ni nyina emmo no so eso na enhwe akwada na so no so na enhwe watine nana no ya nko be ye bed no abi anka muntimi eka be ba no ne ade no wafa no wo hwe no se otakunim osempo anim enti oba ne de eye wasede maame no ne babe ma no wonye na dwese bia wo ware ube because obe ko nye of age enti no wo be boa ama ne de na wuramu a maame wo so de wuramu wawie ontimi hwe ni school ma ne nye yi obeboa to bo ase obeboa anu di obeboa ne because one of maame no wo ofa anu no akra no so maame eso ye hu se eso mu jai abono so eso wo mfa ni nyina fi se wi ase de ebia no odini be wuram ense odini be wuram odini wuram so na eke se ko so odini wuram a wo ya be ya 14 to toniema ye na wo bia kana ne maame papa to aso because o ma je o na na ehye no waji na na ehye no etimu ntimi nka se odini wuram a next time no wo san ko na sa fa no ko enye yesa yanka no kure no ono wasam no ana office on compensate mu ana sa na wo pe eno bia pepa cho ma se wanya botre na doctor German transnua doctor transnent enye abi je sila unya no honorable gift ya mo a o yan kire ni ase ana nkrofo frefre no bobo na mane se yebo ni din sompa honorable gift ya mo ayesrew ye frew adama doctor Juma yanko doctor yanko e metie fo nyina ha ewe ye san be di office to honkomo sani ye no da bia no ye ba na ema nyina ni age esan se ye de nepa na ebre won e office to ho asamo an ye da so kan hormonal imbalance nti ye san be si hormonal imbalance dia esan se na de ba hormonal imbalance of my mini be brain na de hormonal imbalance eba oba kra so we hobro so a unya hormonal imbalance sa se wani je bro so a unya hormonal imbalance se aduane a wudi aduane a yedi dodo na ati be de hormonal imbalance ba na afi yare nkakran bi nso de hormonal imbalance ba nti yen hormones ne de eno ne kita ni pedua no nenso mema tutunya hormonal imbalance mema tibinya hormonal imbalance mema tibinya hormonal imbalance but ema de no ana eyade true a ekita ni pedua na nkasa eno na yesu dua nso fami se unya hormonal imbalance niema ebeba oso ne niema bebre bobo bi ba akumienu bi suma ye di kan no watenka timete kokra unya tenka so unya hormonal imbalance ni etosumienu untwabra ebi wo ho nso a eba na a ochena yemba botum we ya ba be ye bosom miensa ne mba ye ni e ka ho bio
hormonal imbalance e ma wo ho ye den isa se breya ne kita ni padua yi enti se obramma obeda nyinsen adekese pa afei so se obinya hormonal imbalance ko ntumi nda yie ne nanye insomnia sa hormonal imbalance de insomnia ba na de esay asem no kra ne se so mami se unkosua to enya obere kra mpo na watimi anyinse kosua ne de asem ibeba sa ne tie na se hormonal imbalance no ekeka boma no so kosua kra won tubi sa ne tie enti ninja ye kan sa ne se wo hormonal imbalance na se wuntumi embo nsa tire se untu kosua bia na moja bia ba ti se kosua no aba bontin ti se moja no se kosua bia ni ho bibia ntumi ma enti hormonal imbalance no ama wontumi amo nsa enti oyo oba wo ho wontumi mbo nsa wo mfie be se krampo ne mofra no mfie du baako na o mabu omo nsa ena no pa maami bi ofre me o se ne mantafo omo wo mfie omo bu omo nsa no mo mfie du baako omo bu omo nsa bedudu mienu no afa atwakra mabiem mfie du mienu wan yape no ontumi mu ne nsa enti o de hwe se asha ase afri samre na wampe ho asem wanka na odi anyini den ne beba how bebre enu nti na ye bo office ho the road ya ma ye nuano mo ma no nti yesre se oyo oba na wutie a the kind fa number yi na ye nto aso ntwetwe no 0596 607 858 0596 607 858 and I say 0500 210 so mami onum of sister emfaso ben na obenya se yakeka niama horo hormonal imbalance no edeba oyo oba ni nti ese onum of sister ne se ne dikan se onum of sister mayo inositol amino acids vitamins minerals aloe vera sa nioma we ya kan abomu no eboa ma o hormones no balance kama nti your main motive no say you be balance oba bia hormones ama no eno nti na di off sister ba no so hormones no balance ya say bosome so a ubu nsa kama de ka ho bie mu no say ukwa fichire mpo a onte ya mpo nti ema no mo kwa fichire o mo te ya no dodo na ya hormonal imbalance ube wura mu no ebia enema horo bi etume de fichikomo ya obade na so nia edikan ti true pa ya hormonal imbalance afen so the broniferno polycystic ovarian syndrome and say obinya ovarian cyst no so to me ma ne menses no etumetiko na so energy sam ne say my inositola e war of system no e boa ma so bi ovarian cyst eno de tenete kra ovarian cyst obetwa scan a wo bi no obenom of cyst to aba akope obekwa kutwa scan no ida say a shrink kra and say ni obiom kra afrim kra na say audio bi obi de mame oda ya say na onimpo say ne ovarian cyst betumi akọ ne so ne ekọ ena me nam TikTok me ko hu obi nso video and am say we dey me hu da or the of cyst na to nchen and also or say when you get of cyst baby inti try say onum of cyst no what me anyinsan inti say onum of cyst eboa improve ovulation no obo okra ovulate ohun poso a ovulate na so say onum of cyst boso me afempo de meti ya kra eye me nwanwa ma me bi frɛ me obisa me say obetumi anum of cyst no ana me say den na ha no oh so ono de wakoye hysterectomy try say wakoyi na wodi nyina to agu esan fibroid and damu nti no obisa me say obetumi anum of cyst no na me so obetumi anum of cyst ni nti ne say hormones no enya awode no nko ana eboa say ye kan na asem ye kan yoma horo bi asem ofrɛ me o say wadro imanu man kenye o say that sorry o tin kasa mpade ho asisi ne ho so nti hormones no regulate ni pedua ne bibia nti oba bia num of cyst ne bi afei so
sɛ yeyi bibia to nkyɛn a ɛboa ma one be ma hia unya atenka kama ya tenka na ye den so ho so mami sɛ unya atenka sɛ ɛsɛ aware yo no kre ɛsɛ aware no nti sɛ one on ka fo hia na oda ho toli nya dia na so na nya ono a afoforo bebre frɛ oka sɛ doctor me ne me kunu hia me nte hwe so efiri sɛ ɔno mo office ne de so te de ɔpɛsɛ onya elemu atenka ɔno mo office de mu emu ayede doko aha nti yesre ye nuanom ma sɛ obi anya question we ma sɛ office de me brandy obi sɛ ɔno mo office no na fe moja no basa na fe ya sɛ ne circle length no asa akoye tenten eno no de na tumi ede etie ne say obsessed ever ma o correct menstrual cycle no nya minim ne sa foforo bebre fra doctor na me cycle no 28 days menom obsessed no say akọ 30 na ma bisa say ekọ 30 no etwa so o say an say boso me bi eba 30 no eno na wo hwehwe nti say wo 28 days no na say o hwehwe days na office chiko 30 aye ne ebe nyina awie afa ya wo na ba o ha on say wa de o hwe so nsaka aha ana onim say ovarian system so etumi ma obi ho a ne de no moja tumi tu no obi tumi nya eya ewo ne right side and ne left side of ne ovaries no eya o kase pa nanso o de nom just one tablet of ovcyst ne fa hwa ade obi ho o hospital doctor say onyare unkosua no ena esusa onu mo sister e makosua no to kase obi ho a okoye no doctor say o bibi anya o obi usa ne menses no ya na enye cloth but thick onu mo sister e boa ma bibia ko kama so for me de said ni ameka de esanka me jama na nka wankasa waka obi bia so we say unim ni ameka ni nyina sitre sa na tie nti yesre obi bia say onji office efie bia mu sakra na bunensa no nom no kra e bia na wonni ovarian cyst unni PCOS unni bibia adenti na wo twan amana banza so mama unim say hormones ye kama edin so benya diabetes e sign say o pancreas no entumi nya adwuma e ma sugar ne betai ho entisa say hormones na balance kama e means the pancreas ne betumi aye adwuma yi entisa anya adwuma yi na pancreas ne say okay enti ye encourage obi a watwabra osusu say e bia watwabra na say your premenopausal stage you have afufro bebre a no susu watwabra nso onu mo office ne say moja ne ba kama nti yesre oba bia nto office ne bi oba bia nto ye numbers ne bi 0596 607 858 0596 607 858 number we nso ye WhatsApp obetumi a send a message e bia obefre no na user busy esansa foforo message ana audio maya ye betimi a respond in temamo oba sompa premises e hwanso a obenya bi wa ha techi man so mon kwabrifa chemicals obenya bi wa oni we mu hospital ni die no hwe mu benya offices ana so man mu kra pharmacy baby o kumasi a baby abekobia obenya office na doctor mema ne se o mo de enso nye ebi ma ye nam kwan so bas of mame ye nam kwan so enche bia o mbeti yenka ye go so gidigidi pa okay ye hu adwuma ye ndaye ye research team no India omo ye hu adwuma ye nche bia beba nti omo nya ntobo ase man nti obsessed ye hye nyina nkran se obia enyabi me pa cho to obenom baako de bia baako once day de bia baako papa sisi wanemu be o friend amane me nyina ye kama doctor ye da ase ya me anya birthdays no why honorable anya honorable me enwe hello Honorable Gifty, good afternoon. Afternoon, Papa. Na pom to say. Erade adom pacho na so ho te say. Yes, adom na mo Bible. Yo, ewi ade Oheneni na e ka say. Sa. Ai sompa.
Sompa, okay. Yeah, why we enka bi nshem na maami bi o se friend Emilia Oben. One Patricia Joan Becker. O ma bas se oba be mane ne ba nyensen. Na maami ni nkomo bom no so yi uboni aya na wa bre nyame. Wo ye bibia fe. But the adru ni se wo je akwara no. Se abaiwa no mra na wofuo ho. Na me se niemam so enye ayisa se de etie na maame na se mo ka nyina ne se akra ni beko school se bi ba bi e chechira boa no eho ne eja na school ene wonye nsen no etu de enka boa ne mfa akra ni nwura school owura school ni ma waje wonana no case bi e no me maame ne ya we se sabi wo onkofa ne ba wo ba na wone ne ba ne dai no ye adult wobetimi ahwe ne ba ahwe ne yire ba wo no ye ba tai papa ene wahura ginam tika we no eye kasa boko ene abotere ene ye ka na watumi aboa enti kwa bi so no se wo ba no enya adwuma na wo na wo ginam dia na ne honorable gift yesre yesi aboa no de tu jam na wo nturu ya ye nya na adane boa niema akra ni nwura school nim owura mu wi a why wasede waje wo nana ne de case bi ani ho wada woroma enu ti no oba pa awia yi mefrɛ wi yo that's na machia mo tiefe ni obi a wo che na ye bia yo mi wo che mo kakra ano no yes ena le ban ko fam ti owu ye no na we se pano ata di no person manage no BP na onya no level no a wo no na afọ ta afọ ampa me di tie yo me fa no e pa me na e di no ko tu baby o ko school of four me nya school ma of four no e di na chesa wo na wo hwe na sa di eto aso pa try enti owie BP o cha bisi ni wie yen edi be ana me fe na wo pete se ma ya mu party wie se akwa no wo wie konkumo dia at the same time me say to be isu ni bana ka me pe nya ho de na to aso a no me patlo enu nti o ma ka bua wo mu ba ko nam tuma che to me kasa no ma me no akọ bi no di mo ye beblem afeni ko ye ba ni se wonye adwuma de me ba na ekọ akoye enti me fa papa no na me ba no ko ye adwuma se be ya result ni be ba no na wonye bi e di kostu me bi chuma me ne se akwara ya abo wonu so wonye adwuma ma me adwuma na open the back to 2 years and it's all running cost. Na ma minimum year juma. No ba ka kranto. Se be ya ye get no school. Aboya ba abiko but nation ba. Be kan ya ma minimum the back 2 years to cost ko ni di se wonye ku aha. Nso na misimi je 10 months. Aye je ata wo ben ya na omla. No me ye the mammy can't say that. Mr. All you are back to come and now the empty. And you can plant and the other. Near 2 yes, sir. So I'm to miss a past only house that motor. A document problem and from. And she because I'm a bit just 3 days now, and in Yabotrem. That's how this 2 weeks one. Some men a panamla do for ye. And unti a hope epe car as in Yellow at the command. Then you want you let the man out and come to the media. Macum getting it. According to that way, you said to a year, Dima. You, mammy, never told you a Dima out chopa. But also about 2 years, you can know where you na ye de na me de 10 months me de wo be de no akọ ye adwuma but ni na me ye na me ka na na so a na bi okonkumo aduani ni odu ene just o mo se
So like I just have the panama na akoka ho. Na we say me fa akola na me just dey ya me fe me nana. Na on so e fe me pa. Yeah, me problem ma chen. E Jesus awie ama no akoto. What shani Jesus awie dia so awie na dwuma. Tina de wo. Entina chese Jesus na oba no fa ne nyimo ye no. Wo na wo hye na ama ne wie ye. Ya na me chema na enem. Eti no na esa behwe na SS. Da bi. Me da SS enyi. Honorable me da se. Me da. Yo. Ante no kra ne wo ho no. Wo kan wo si GH so muko pay school. Ono no ye akonwa. Jinyo no hwe no. So no hwe no. Wan ofa oba no na kra ne SHS. GHS hwa. Di na sese wagene nana wo san kohwe no secondary school. Sister asamu no enyina Ghana for enipa na enye ne kan no. Wagina akola ketwa na wo hwe ne de. It ends there. Wo hwe akola ne so ma ne twero ne so hwe. Wa wo kan so ototo ne ma etoto ne nkonwa. Wa wie na dwuma. Man se wa kasa. Me de meka no kra kire wo. Eti seja na ukun sa mo be ko ba bi foforo nti. Se bia anse na utiri ma metimi de akoba bi. No cry. Because me dey no cry no na be catch. Se wa anya akola ne dia. Wa hwe akola na mana ko ni school atwere wie. Wo hu ba no no di SS. O JHS. Eno wa anto na ntwe wa gina tena ne fie. Ama na hwe na mana wo. Wa gine nana. Wo so kwa SS ase wo sa hwe no. Mam say wa. Mama dasi I had no cry na na ye be ka kire mami. Mami, e was so calm me down. E was so calm me down pa because sani all kan nkomo o die ni meti a kira me hwe ni nyina me hu ne say o interest ahoduo bi wo baabi. Because enye obi na enya ne sani awo anya ni. Awo ya mete wase say e house o ba anyinsen. Wafa ya obebremu enwu animguase ene nasefo ne maame a ne papa kura wa ya apono ne nasefo ne nyina ye hawo a aba awo mu sanse nya da akoda ahochen wo ba ena eye da eden ma wo sa wo betete na obenyin empu obenya baabi ase no enya adwuma ketwa metewase ewo ho na dia wono abo atimi ayei mibiseo edie be bio no onye nka ho because wo hwa maame na asane wo ye ne nyama nka ne tiri mpokra no ene se wono a hwe ne nana no bibese mbisa maame se nti akora ibre na obetimi ahwe ne sane maame hwe no onu aka so ko ho a se de na maame ne hwe omo no ke onu kra nkontimi hwe eti o ye ne kama o kirem a da empo ne ba no maame ne pe ka e ma ne ba ne beduru ye no na nka o pa busa se ne nana awe won ti maame ne ha ba akokora ne se yensa fa ne nana ne sa onso se de kura onso wo baketwa won wo kuro ya so wo pre se akwadan mese nkonkwa ya adwuma na wo so nkwa ya adwuma be daji akola se maame na sem ne de eno ane ya ka no maame te ho ase maame wa ye bebre enye obi a nipa dodo anyem kura mpo a won mu hu no mukunu no mpo no manya support no omodo so nyame kura na age wo e na akwa kodu sei akwadan no wa ba wiase yenim de oba ba ye mesire onya abotre ne nya ho abotre na maame no wo emu obetimi di aboa wo no omo na won so bon so because baby uja o lorry no e ho na ono abo afa ato aso a wode oba na kwa wie di ama wo no enti mesira akoma to yem na maame no so befri ne pem anyamoa bi di aboa wa onya ne sa dan say ase akoye chinchina twan titiri the family secondary school maame emfa why shane so secondary school no wanye mo enti nya abotre why na bramba my lady bedasi pi okay see my lady edi nka ye nyina ye mfa we nya futusem se asemi se ba my lady emra wo ho so pese okọ anim de afafa mra no kwa no so correct honorable fast oyisu adwene pa ene de kame asem ne down ohun se 14 ni 24 no difference na wa eso e hono na mu gina na mu de ba e de a ki se wachi akola aman no so what ma say etu ono ye na sade oyisu na adwene pa ehunu se so 24 na ko fo bi ba 14 years dia eh ano den e hono na se hukuma na ni bere no soli gina e no de abufu maledi wona ni kura ni bere ya maami ama kwaye nti akodu ba bi aduri
eti honorable who says ni se ono no anye nyina so no no fa no ne ye be ka ho asem da wanye nyina no ma twa wira guso ma fa nya oba me ka che ne se on se ho na ya asem a ma twa wura kakraka aguso wo efie ho no mama ze aye din e ho na nka ya asem na honorable e ko jemu ane pa benya mane ana yesi ono no ehunu se watimi ahwe na ma na wodi a wawie na waje ne ba my lady yenka bibi nche onabo enye na bufuo ne ntokwa so sede ubu ne be no se otitwi di a wonko no nkosua so de aboa no tuja so na no huntri enya no because ya wo ye no se ma ame no so obi tunifo no omo sori a emra ne da so de wo ho eya adwuma bo akwa yi ho ban so onim dia wa ne keke ni wo nwura ni wuram mami ba na sem nyina no se wo be ka se Jesus no ya ade ende wa hwe mami ya be ka de wo so ka bia fa ho se wa ya ade wo de na kọ wa wie my lady akra no da so de under age upon so one na wo ni nyina achi no so obi tu no fo no direct no kakra bi a my lady abrantie no anoma yenka bibi nsan kire awofo no bi my lady eduru ba bi no mo makofa base ya yemma bi ko mani kakra akra 24 wo ya adwuma eti so no akra anyem a wonya mo no no hwa akwala ne bi na nani kura be yeden obesa akwanyem obi fenmu bibia no awurade no eye wo bo ba ho ban eye beteduru ba bi mo mamra no eni kura ne kakra mami boy no edi adwuma ade mami no mobile money no ye wa bie na nkrofo eye ma no so my lady eduru ba bi ensem ha adwene akra 14 years na wo 24 we university o we university according to mami ukun we university so eduru ba bi a ye mani pa bi ntini o mu ya ase ukun mami asam no ba bi na hia pa no na mu twa nwira wo ma ukun me badie nti a ukun bu afu no me ka se bu afu no cause akra 14 die e wona na se de mrade gina ba mo kata so aho kire nti ze nya hwe wo hwe no me ka se ye wi a me amage papa number na ma frɛ no me papa ne bu afu nyina ma lady odisa ne bufu se minim se me ba nimu ade ne wo ko school ma lady na akra akonyem na me 14 years me pese so wo se da bi ye nim ye ho ane yete ho onsi ye nim ye ho no ye se ba bia ko wie na wie no wo wutie bia sa wo wutie bia fa ya futu sem maladi enye se asem ba se na de fam na kwa so a eche se otiri mo de ho nipa no wanwene wo ba ne daache ho 14 years wo ko nu owu ya maladi ko ngui ono ana wo enku ngui wo de na me ba wo de wada otu ise ye maladi wo ko wu wo hanku ngui so we duru ba bia yama nipa bi ntini yama omu ya se mra ne di obi ya maladi yama mra no eni no no koba oba besua nyanza se se abranti onam ho ana ne shirt guru ko se okotire betire ne maami age e ya ohwe ye bese onam se yesre no se di aboa ne da dwaso ne huntri o hwe ma ne huntri o maami jai o eduru ba bia mo banye ka se ma muntie ana wutie te na tutubu ogu park so ana se na se enyo no ase asem no enyo no ase asem no ye na asem na me dendende amaye malady ma honorable Menstrual say yes wo pe obi tetreta no afrudua ne ye kekan dwene hu biom no nsamre biom na sa bra biom nye sa se papa no akoma to ne yem so be sa raise issue na ba bia obi od be ti na koda we date of birth ye hu say ofa no 14 years oba no emra ne ni bedi emfa won se wa hwe na mana wo se akra no ende ne beka etu onko na no nwene ho biem etu de Esther Emilia ye beko ye ne maame ne bekasa back door de be si bi ye be frɛ be mana tini ma bi ase se do o pushiwa na ukase if indeed say akola no 14 years na ni date of birth kura na ne ba no onfa ne huni na abrampa maledi yanko na wo se fie bi ahia bi ai we ye 3P yanko jivina garlic mixture azeme me kura kasiamro so eye 3P unano sayo tititi eye 3P ai eba everywhere pai 0248 Raoul say ade a wontumi nsa eye jimi adwaman anu de wonsa de aka biada otu ase o waje so krapa ehon ye wo wonum 360 na de wantement ni twitwi 0241244012 grow fine ube grow fine
say ye mojamusem eye grofa woyɛ bra basa eye grofa wakete so a wona eye grofa widi enani asɛe eye grofa asɔre wodua so eye grofa ayade wie na ahotɔ wo ni nyina ye grofa mu atoa eye grofa eye mojaduro ko jibi yɛde koko ene ye de aye nti ɛboa wo e ma wo hye kama digital eba center ye ne de aba bi eto na duro tu aduro ubenya bi aso ya ka no ba bi anso no akwa kotobi 0244596532 Leicester Ghana amoasie o amoasie yankase pa ye kase yas 24-hour protection ko jibi mo ba wo say e be bo ho ban 0501390337 me pa cho Pepsodent Charcoal and Pepsodent Herbal ye kwa jibi ye den habama na yi usi ase ye wo natural charcoal ebema usi ye fe lemon mint and a zinc ni nyina ye kama usi ase nkonkone ni ebe yi ye fi ye wo ho green tea kwa jibi any herbal extract kwa jini nyina ye e de awurawura mu na boa ye Unilever ye ne de aba sano adwuma any wo Pepsodent cavity fighter ye kwa ji ye no wonum so bu ye se wonum so hia na waso se bomodin a ni nyina be free ho ABA herbal center doctor ye ade se so for 3 days obewa ye free wani so cataracts amana ko pressure fu wani kirem guani no so no hwe ni nyina ma doctor yi tension stroke o yade prostate ni nua no obetu ase ye wo kwada so dwena se ho ne ye wo ye be market no pe ye ko ho sisi ye man so ye ne Ebenezer Pretty mo do man fo mani kirem 0541565199 Kojak Farmer ye ko ho sisi ye me pa cho osiase nkonkone ni obeyi ye firi ho amon ye de bidie ne de aya pos besi beyi ni nyina da prokodu no so ebe ma wuti ebe jai kata ni nyina be ko pumbref ko jibi 0531069945 OCP Ghana akuafo nsori nsuo totɔ ubedu ya to so de faguso OCP 1515 ebe so doso OCP 102010 amwote ne doso eti baby ye ton agrochemical ni me ubenya bi atɔ 0555909437 me pacho yankamfo bibini tomapla o se duro papapa aduane to ye mo na wo yam kekawo sada ewo mu na bo wo esiwachi kojibi obo ano na mmoa wo me pacho baby ye to na duro bia ubenya bi atɔ 0541337810 Royal King Cracker yenyi bisisiye eye biscuit kojibi eye crunchy eye kama eye crispy ujibia eye light udi atu anum anaju e koma bo tria udi gu anum man kiti meku wie ya na di su ya enkrato FDA for ye ne de aba a bishop apimpra de fie ne ho no di tu kom no de show na efese to bi akocho ye was silver ne gold me pa cho yo ashtam room ade shema e kati busu ho 5 cedis impo ubenya bi ato 0598585219 Tabita eya asabi asonko ye di abrofuduro ene abibiduro ene di adwuma ti yade ni dwane ententem ye fie ni nkire ho diabetes ebe dwane prostrate ebe ko ayamkuro ye kosisi ye no ma hwe ye bemam hyehyew ye ko sisi adwonkolaze ebe tene ye wo ahojo daban Cindy Junction ho a 0202347647 Loyalty Hair Studio ube yuti ana ye ko hosisi ye akotwa yi Back Bush ye tete Tracy Jones ye ti ye half currency ye kama ube share wig omu yade oye wig different eto ho na ehumise ye wɔhyehyɛ mɔwerɛ na ye fe makeup se papa obi bi twiw me entete mɔle enya wanim mepa kyɛw ka ho saa na wɔgye apprentice enso ɔsɛ nipa du ambedi kan no obeye ne kama ye wɔ agre kromwasi station hɔ ye de ma ekosisi ye 0249 7 ya yenye birthdays no we ya me ame nana sei minu aketo adwo nhire fina o Germany ne banie enra na odi na woda nana wonana me mawo belated birthday onyame nhira onyu fra dum kwa dum mo man no ne abusua ni nyina enya so emfa so ya ye twama me na me fama ne maame yankwe we you rap prince Owusu Aseda TV ene wodi na woda me ami wira ya bo ama Libya boga ene osi enwe hye ma no happy birthday rap prince ene wodi wa wodai radiation ya flyer na ye konkransa yi no kwafo afato so ma me oba pani ma takwafo a ye konkransa kuma na no no ye kan ho asem ye nkwa wo ma no so simanum ne nsore nko 0551 931 931 0548 931 931 abusuafo edino
careful. Ati biba said you oti ya kaso nya 40 an wunyini. So ne maame ontwa ntro ne owa. To be fi se wanyi so na koda. 0554931931 Oba pani matakwa afoa. Oba pa medu Trinity Presby. Oni be ma yebukari. Ah sister mama me da from Kranse kuma me nda ni adaje. Basrefo asematwe. Ye nyina nkobo aye. Ni nkata ya bere wati achi. Amena yi onye fefefe. Hello. Macho udi wati. Atunje kan. En kan so ebi die ye enkwai. Na retain. Boko. Ya me. Ama kaka me kan se. Na ana e kan. Ona bo o send ba no be di pan dia person ni tin on air fast. 14 24 almost 10 years different them. Na me ma me lo nya bo kire. Ama wo se start program for ni 3 days time at 1 week time. Etu ba no be si na wan kire be ma no. Eso ene afra no ko school. Yo be dey. Etu ba no be si na wan kire be ma no. Na ma me dey say me dey no kon ma dia uda afra me dey afra mpisa be kire. Ma cha kwa na ma afra no kon be si na wan kire be ma no. Echa afra no ba ya no dancer so na ne me dey afra mpisa kire ba ka ma ya di. Ama ejini ya ma so be kire. Ona bu hu ye ni nyere ti we ka pa na ma ka ri je to ya. O ja bu ke no na fa jo ka ni na ya ta. O mi so na bu afom de enso o shena o ma na ma ho kwa no he ama ma me ko no bi brebi. Onu abode won fumu e ba na afu. Hello. 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 Oba pa enti o. Hello. Hello. Oba ma enti o. Afternoon ma me enti o. Me pa cho ye friend me Adazoa me kasa fi Cape Coast. Enti o ma Adazoa. Me pa cho ene program na mo ye no mama. Ye tete mana ya kasa chele ma no. Nia me ma fe muda. Ni konya so je ni bi watermali. Ama one me etnai. Na me ko trano ahomachi no nya ne mi se. Me ko he man ka obebo me. Se man ko be bia. Se a I share one pay soon now with me. Yes, I before by Opia on any that demon. Jammy coin. Opia on any that demon, or so show. 18 said you walk canon. Yes, the warrior youth now. I will say she showed me who said ye bear. Young coffee problem me and farmer. Sansa and Nam Santino and me because to obey me be a bar. No co. And so now get yammy year and committing if she's up pointing now. Mama ya da wase nyame nhyira obebre na saa tam na na so hwe wa hunu na odi atoso koi hello hello mena da to ana he ya mu o kwaju ho a wa bo ba me di na bedu yo yankoi ewi dia mamumo ene adwuma Makasa, Bida, no, Abrivia. Nana, the Dora Media Casana can say Ukrainian. Eye honorable, assembly member, why are the baby? Olympia, dear, or Sayi ye. Name Minyabano, onto the Boasi. So now, who quaya, and assembly the farmer, so, and the DBA the done of him. Na honorable assembly member no one can say or you will be a unim renti unim says so to aparano as there assembly baby a background no kind one and you know yes fast it too and among here to say and very poor in a day and the honorable kakia ake only oba aparano mami or medical will be better than us among fan town as from the emperor madam was. Yo, yes, that's it. Hello. Hello, Mama. Good afternoon. Afternoon. Azuka, you fine? Hello. Hello. You have now. Who are not some person the Kirby Sakra? Yenty away. Then, Komono. Usumi Kura Kuritu. Sam Breno, business, Sierra, and Cassette, school now once a month.
Amele no onye bibi nka ho no fa kolare nko school. Omo wan awofo mi kakra. Esan sabusu mi nko afu no ko di ko ya nko be ko na nim kakra. Nti e ma me yesra na onye bibi nko school. Onye mu no ko school o wan tira fie. Hello. 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 Pacho yentio. Hello. Yentio. Hello. Hello. Good afternoon, mommy. Yeah, it's afternoon. Apo mwe. Me ho ade Radinti. Hello, mommy. Yeah, te won comment.